Ćao svima, Dilan je. U današnjem videu ću da vam pokažem kako možete da produžite muziku za vaš video na koliko god minuta vam treba, znači bukvalno koliko god minuta vam treba. Ovo ćemo raditi u programu Adobe Audition. Ja ovdje imam verziju CC 2018, sve programe Adobe-ove koje imam trenutno imam verziju 2018 i od sada pa nadalje uvek ću se truditi da imam stariju verziju, zato što novije verzije kad izađu tek pune su bugova i ne isplati se da vi budete ti koji će da testiraju, da pronalaze te bugove. Bilo kako bilo, prevuću sa drugog monitora pesmu koju želim da koristim. Jednostavno je kao u Premieru, samo prevučete pesmu koja vam treba, dva put kliknete, otvorit ću vam pesmu čisto da čujete koja je. To je neka ono lagana pozadinska muzika, možda će čak koristiti kao pozadinu ovog klipa. Uglavnom idete desni klik ovdje, idete Insert into Multitrack, New Multitrack Session, napišete kako želite da se zove taj Multitrack Session, to inače nije bitno, ali možete napišete što god. Idete desni klik ovdje, Remix, Enable Remix. I sad ćemo sačekati da se završi analiza klipa. Analiza klipa se završila i vidite da ste dobili u levom i desnom ćošku ove kao strelice. Nisu strelice, nešto ste dobili. Uglavnom kliknut ćete tu i povučete sada do kojeg vam treba minuta. Mi ćemo stavimo recimo na 15 minuta. Malo je sada zeznuto naći to. 15 minuta, sačekamo da se završi i kao što vidite Audition je automatski dodao ove rezove ovdje i bukvalno je spojio refren pesme, tačnije strukturu pesme analizirao i spojio je delove pesme koji mogu da se spoje. Uglavnom sad ćete da čujete na primjer prelaz. Kao što možete da čujete, nema uopšte razlike između originalne pesme, ne čuje se uopšte da je tu bio prelaz. Idemo još i ovdje da čujemo. Nakon što ste to završili, idete desni klik ovdje, idete na Export Mix Down i idete na Selected Clips, izaberete format, ja ću ovog puta stavim mp3, izaberete gdje da sačuva, stavite naziv, obrisat ću ovo Mix Down, stisnete OK i to je to. I to bi bilo sve za današnji video. Ukoliko vam je video pomogao, ostavite like, subscribeujte se da vidite i moje ostale klipove. Zapratite me na Instagramu Dilan je i zapratite ID Studio na Instagramu ID Studio RS, linkovi će biti u opisu. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!